L-Unjoni Ewropea ħabbret li se timponi tariffi ġodda fuq diversi prodotti Amerikani f'valur ta' 26 biljun euro. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li fl-ewwel ta' April se temm is-sospensjoni attwali fuq prodotti ġejjin mill-Istati Uniti b'aktar tariffi jidħlu fis-seħħ fit-13 ta' April. Bekk, mill-ewwel ta' April, mill-ġdid se jidħlu fis-seħħ tariffi li kienu diġà ġew imposti fil-konfront tal-Istati Uniti iżda ġew sospiżi, valur ta' 4.5 biljun euro. Fosthom fuq dajjes, xorb alkoholiku u muturi. Sa dan it-tant matul il-15 li ġejjin, il-Kummissjoni Ewropea se tkun qed tikkonsulta biex timponi tariffi fuq kategoriji ta' prodotti oħra. As of this morning, the United States is applying a 25% tariff on imports of steel and aluminum. We deeply regret this measure. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake. Prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. Mar-ritorn tiegħu fil-White House, il-President tal-Istati Uniti Donald Trump daħħal fis-seħħ tariffi ta' 25% fuq il-ħadid u l-aluminium maħdum fl-Unjoni Ewropea. Din mhux l-ewwel darba li ż-żewġ ġganti tal-punent spiċċaw jissiltu f'battalja kummerċjali. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea kienet imponiet tariffi li ammontaw għal aktar minn $3 biljun Amerikan fuq prodotti ġejjin mill-Istati Uniti, f'mossa ritaljatorja għal miżuri li kienu imposti minn Trump fl-ewwel presidenza tiegħu. Intant fl-laqgħa ma' tmexxija ta' wħud mill-akbar kumpaniji Amerikani li fil-jiem li għaddew raw tnaqqis fil-valur tagħhom, il-President Trump iddefenda l-politika tat-tariffi. And ultimately, the biggest win is not the tariff. That's a big win. That's a lot of money. But the biggest win is if they move into our country and produce jobs. That's a bigger win than the tariffs themselves. Il-gwerra kummerċjali ta' Trump hija miftuħa fuq bosta fronti e kif fl-istess waqt impona tariffi separati ta' 25% fuq prodotti ġejjin mill-Messiku u l-Kanada u taxxa ta' 20% fuq prodotti Ċiniżi.